Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Ni kaano man, di kay agibalas gagayam ko. Bayan nyo ati Diyos, ti agibalas. Syakto ti mang supapak, kunati apo. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, adamanin mangilibre kanya kon iti merienda. Agtugaw ka. Adda ibagakan ka. Iso nga inayaban ka nga agkita ta dito'y kantin. Sakbay nga gistoryata, anda pa ibagakan ka. Anya day ta? Nasabat ko ni Marvin. Ay, dadaulam man ti aldaw ko. Di mo man dakdakamatin tinagan day at tao kanya. Ibagaklaan kan ka. Tainyo na'y unay na nga ibagakan ka. Anya aya day ta? Kumusta ka kano? Kastamat ti kanayon na nga ibagbaga. Makauma pa'y kit din. Adapay na yun na Miss na ka kanon. Uy, in love talaga kan ka ni Marvin. Addan boyfriend ko. Ha? Asino? Ay nagbiit matan? Do alawas lang asaan ta nagkita nga? Adan boyfriend mo? Ala, agorder ta pa'y iti meriendaan ta. Istoryaan ka, no kasanuan amok ni Gary. Oh, apay asaan ka matan ngagtagtagari? Nabsog ka laan, nakaulimak kan. Pampanunutak ngamin dyan na istoryam anaam-amom ni Gary, babaan iti online chat. Anya ko maita. Data ti uso itan. Ita, kung na mga boyfriend mon, nagbiit matan? Iso ti uso itan. Adan to pa'y dagiti ag-boyfriend kan ag-girlfriend ito online. Mamati ka iti kasta? Data nga rod ti uso. Adon ti kasta ita. Saanin nga uso jay mapanda ka armon ijay balay. Kat, makiuso ka mat, kasta ka de. Nagkita kayo ka din iti day agari. Data ti sumaron no aplanon mi. Ti panagkita mi. Boyfriend mo? Ngam saan kayo pa yan nagkita? Ay, sika talaga. Naka-old fashion ka. Saan nakabilib iti kakastanya? Kita ama, mga no scammer daytan, kat mabiktima ka. Ay, mapanak man lagbayadan. Nagawid ka din, Mayan? Juan Marvin, agur urayak iti paglugan na ka jeep. Aglugan ka nita iman maneho ka jeep. Siya kung ti sumarunod ti tapila. Ay, kasta ka di? Juan Uray saan kan ngagbayan. Uy, kababain mo't Wanya, nagkita kayo ka din kan ni Labs ko? Ni Lisa. Juan, nagkita kami. Kat indanon ko, di pa nang kumustam kan ko, ana. Bakit? Anya ti ko na. Pinakumusta anak ka di, mat? Imbagam ka di ang mamimiss kon? Anya nga tinsong ba na? Imisam ka di? Kwa. Amuklatan. Amuk ka sa anak ka talaga kayat. Driver lang ti jeep. Talaga love mo day di agayim ko, anya. Hindi pa lang Manon atawan nga gayatakin ko na. Manipod di damo nga glugan iti jeep ni man maneho. Aging gaita ay ayatet latta. Marvin, saan ka kumaamasaksan iti ibagakan ka? Naminalo akon anasaktan, Mayet. Adda ka nun boyfriend na. Gari ka no, tinagan na. Sa anak latta sumuko. Aging nga saan da nagkasar. Ayatet latta ni Lisa. Bilibak man kan ka. Saan ka sumuksuko? Kastaak nga gayat. Kan napudno ti ayat ko kan ni Lisa. Lisa! Oh, Mayet. Adda good news ko ken ka. Anya dayta? Makaturturog kan sapay mo. Ay, katengan ti Rabi Ngamimawag ka. Kasano, nagbayag nga inawagan nak ni Gary. Katamom, agkita kami kano yung tunbiga. Ay, nasayat. Ano kasta? Amom, ijay special a restaurant ti pagkitaan mi. Ay na, aganad ka. Day tala anad mo, ti bagbagang. Delikado lat ta amin kan.
Ay na, narigat ti mailawlawan, Lisa. Gayem ka. Kat saan ka akayat ang maisagmak? Nagmayat mo tunday to a restaurant anang awisam kanyak, Gary. Nagmayat adang ganti background music kanya. Wan nga ron. Ay na, nagwapo ka talaga ni Gary. Nagmayat dagitingipan kan. Ay, nagbanglo. Makapain love. Wanya, aya ba ka din ti waiter? Naskin nga gordartan. Ay, katwan Ay na, ado siguro ti kwartan. Tadi tinginginaan a restaurant ti panganan mo Mayet, kasano ba kadalos ka dito ibalay kat day tala cellphone mo ti iggamam? Ninanang mo't. Aglinlinis aklang arudan. Awan lakat. Ada sumangpot a mensahe. Basa mo tadagaws. Ni Lisa day ti kachat-chat ko, nanang. Anyaya ti bagbagana. Madamada ka nung agdi-date iji agar-aram kan kwa na. Insin na pa ati picture di in-order da amakan. Nangina siguro na gitoy. Ay sus, agdalos ka kit din. Insin na di picture di bagbaga na agari. Ay, gwapo nga agpaiso. Naka-brace pa'y tingipon na. Ay, da kayo kit di ababalas ang tamahilig kayo unay iti gwapaw. Manganda ka nun. Sige, ituloy kong taglinis, nanang. Darasam, agluto ka pa inton madamdama. Wanya, na-enjoy mo matlaang dagiti makan dito, honey? Ha? Honey? Saan honey tinagan ko? Lisa? Amo ka. Ngam kayat kan nga awagan iti honey. Saan ka di amas nasusweet? Sa bagay. Honey? Ada na isingat di tangipan mo ag green. Di bulong siguro tilaso na di digo. Okay, Larang. Napintas ka lata. Bagay mo pa'y kitdi nga da green di tangipan mo. Sika talaga. Han? Yes. Sumipngitan mo. Wan nga ron. Rumabiin. Ay abakon jay waiter. Tayo may nanjay bilta. Honey, agbayad ka. Anya? Kunak, agbayad ka, honey. Siyak dagbayan. Ay sus, pangalaak nga iti pagbayan ko. Ni, umawawag mo ta ni Lisa, nanang. Ada siguro naskan nga ibagana Ala, sungbata maun. Hello? Madama kami amang mangan ka ni nanang ko. Madamdamakan nga umawag. Mayet, adda ka di kwartam dita. Taapay, anom ti kwarta. Na-shortak ngamin. Kasano short ka? Na-enjoy mo ka diti date you ka ni Gary? Ay, sakmet gayam dagbayag iti kinan mi. Anya? Apay asi ka? Umaynak man pa'y ituludan iti kwartam. Pangalak nga iti kwarta. Mano ay ati bayadam? 2,000. Anya? Nagninamot apanganan daytan? Kayat mo asawan. Sagsasangaribo kayo itikinan? Sige, umay na kun ituludan iti kwartam. Darasam, mababayin na kun dito'y. Adaak dito ulig ti CR nga umawawag kan ka. Ay, kitaak na da kwarta. Limlim agasot lang di kwarta. Umutang ka pa ilang, Sige matan, may babainak dito'y. Mataya kun itibayin. O sige, kitaak no kasano. Day talaag ti adda kwartak. Dudu agasot? Kat imbag ata adda. Ay, ano pa iti kurang na. Makamo ditan. Papanamngay. Mapan ko ito dahito ka ni Lisa, Ni, nakapangbalay ka lang. Nakatsinilas ka pa Oh, nagiti agpaili dita. Aglugan kayon, tama pantayon. Mapan tayo ka din? Wan, apay, agpaili ka? Wan, kasapulan nga ni Lisa ti tulong. Taapay, ano ti love ko? Istoryakan ka. Kabayatan ti pa nag-drive mo. Dito ka di restaurant tinanganan Dalisa? Wan, isuday ta. Ala, ited mo kan ko na diti pagbayad na.
Taapay pailaan. Kat, kwarta mo dito itutakon ko, ana. Ibagamlangan tinagan ko. Basta umay ka. Tapno makita mo't aji ka date na anang 1, 2, 3 kan kwa na. Lisa, uy, ada kami. Ay, ada kayong agpayson. Imbag man. Uy, ay natararamitan ni Marvin dito eh. Ingken agbayad, tamadamdamata nga gistorya. Sige nga, Rod. Itay dapay nga urayan ti bayad ko. No sana ka no ama kabayad. Aginawak laang. Ay na, kababain man. Ayan nan nga, day tayo panakal mo agari. Tinmanaw mo tin. Saan pa yan ang nagpakpakada? Ay, ipadanog tansan ka ni Marvin. Sige, tayo nakagbayad din. Anya tila nga na di agari. Oh, ipakita kan ka tilanga na. Daytoy ni o tiladawan na. So dayta. Gwapo ngagpaiso ah. Kasla artista. Gwapo, ngam scammer mat. Pinanawan na latang tilabs ko. Idis istoryaan kanyak ni Lisa dayta lalaki. Nariknakon asaan anasaya at ugali na. Gwapo gayam, tibirbiro ka ni Lisa. Kat gwapo ka mat. Da kami man mat ka ni Lisa tiyagdate. Awisam man kit di. Nakabayad akon. Agyaman na kamayet. Bayadak tukan ka di kwartam. Saan ko akwarta day jay? Kwarta ni Marvin. Kwartam? Kunak maten kan ka, nga awan kwartak. Imbaga ta nakitak ni Marvin, ije paradaan. Naira na nga da kwartak. Bayadan ka. Saan ka amadanagan? Oray sa ano yun? Nagswerti ka matan, Lisa. Agasam man day ta. 2,000? Lisa, dataman mo tiyagdate. Wun ko namon. Agasam nga iti sakripisyo ni Marvin. Di na pa ipabayad kan kanti 2,000. Sa dino nga iti pagdatean ta. Di nakawisan ije nang ina restaurant tanadidigra akon. Sa anak akas ka ni Gary. Adamat kwartak, uri kasano. Manong? Lisa ating ko, si Kamad Gayam. Umunag ka. Busy ka lata ka na yun Sa bali at talaga ti hepe, Manong. Uwan nga rod. Nagadong amin ti maaw-awat mi areklamo dagiti biktima ti scam. Scam? Wen, iswasi ka, agan-anad ka. Tani, balasan ka pa'y. Kaduan ka dagiti agbalbalin a biktima ti scam, kat dagiti babae. Dawatan, wano utangan da iti naklagatad. Ay, kaasimat adagiti biktima. Agasam man da ito akado dagiti nagreklamo. Nagpuskol mo day ta a folder, Manong. Amin dagito biktima ti scam. Ken umadado ti agreklamo a biktima. Ket kumusta kan? Ada ka din boyfriend mo? Awan pa'y, Manong. Pilyum analaing ti paki-boyfriendam. Saan basta gwapo? Wunlatan. May mayat a pilyam dyan na anos. Ken ammo na ka respetuan. Awan sa mo jeep ni Marvin itaa. Saan nagpasada? Amangan mo't no na pa nagbiyahen. Natuloy nga ta jay date da ka ni Lisa? Agdate da ka ni Lisa. Iso mo tinangag ko nagtungtungan da. Ay, kunak man no da boyfriend ni Lisa ako nam agwapaw. Ay, anya mo da jay alalaki. Mananggon daway. Pagpilpilyan ka. Ngam dito yung food court, dito yung palengke, di kaya't mapagditanta. Saan a date da ito'y? Mangan talaang. Nabayagan na kaya't kang i-date. Biro kang man kit di day di agar. Tapay abiro ka. No makitam, danugam. Nasakit tinakam ko kan na. Lino ko naklaan. Si Kamat, pagbalinan nakpaya kriminal. Mabutang kan sama ngamin. Sa anak ama buteng. Diyak na kaya't nagbalin na dakas. Nalipatam ka din, a polis ni manong mo. Anyalangan di may baga na kanyak no agarami na kiti krimen. Kaya't ko lang ang abalsan na di agari. Apay lang ang ibalas ka.
Umdasan ana amam tidagas nga ugali na. No apay ngamin nga agbiro ka pa ti sa bali. E din to ta daak mat. Singiran na ka din. Seryoso Aklisa. Talaga nga ay-ayatin ka. No ikanak lang iti gundaway. Panagnagak anapod no ti ayat ko ken ka. Ingkakit agurdurin iti kanenta. O niya, duwata ka din? Sige, wanan. Duwatan. Awan serbi ti kinataar, wano kinapintas ti maysa a tao, no dakas mo ti ugali kan aramid na. Papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.